Selam aleikum i dobroveče svima. Bez Bosne Bošnjaci niti imaju za šta živjeti, niti za šta mrijeti. To je glavna inspiracija mog večerašnjeg razgovora. Naime, čini mi se da su dvije stvari odmah potrebne da se istaknu ovdje, a to je prvo da su Bošnjaci predugo prihvatali ulogu žrtve. Katkada gotovo sa strpljenjem i mirom koji je alarmirao prema nekoj vrsti gotovo mazohizma. Navikli trpiti pa nam je nezgodno kad nas niko ne kinji. Skoro da nam nedostaje. Takav se utisak stiče s jedne strane. S druge strane, to pokazuje da gonitelji nisu nikada prestali stvarati, fabrikovati negativnu sliku o Bošnjacima. Ja lično stojim čvrsto na poziciji koju je Spinoza izrazio ovim riječima. Gonjeni je bolji od gonitelja, a žrtva je uvijek bolja od nasilnika. Bolja, naravno, u moralnom smislu. Jer goniti čovjeka je diskvalifikacija, a biti nasilnik, vršiti nasilje nad čovjekom je dupla diskvalifikacija. U ovom smislu mnogi su se diskvalifikovali prema nama, ogriješili i sebe diskvalifikovali prema nama Bošnjacima. Ali ideja ovog razgovora je u stvari da pokažem kako je fabrikovanje istorijskih neistina dovelo do onog negativnog stereotipa o Bošnjacima. Stereotipa koji i danas probija u skoro svim sferama života. Od šala i viceva koje ja inače ne tolerišem na račun Muje i Hase i uvijek im prevedem na to da su to Pero i Mile ili neko drugi, a da je Fata uvijek neka Kata. Jer iza te produkcije stoji isto tako ideja da se fabrikuje negativni stereotip o Bošnjacima i da se učvrsti dublje u širim slojevima. Kad se to eliminiše i kad se pogledaju istinske činjenice, to je, dakle, centralna ideja današnjeg razgovora, onda ćete vidjeti, ili zajedno ćemo to sagledati, da u stvari od negativnih likova, ružnih viceva i vrlo žestokih i krvavih obračuna i progona, Bošnjaci zapravo zaslužuju da budu promovisani u visoku, a zašto ne i u najvišu moralnu paradigmu. Dakle, sve ono što je zaista činjenica potvrđuje da su oni mnogo više moralna paradigma koja može biti primjer čovječanstvu, a posebno sebi. I zadržao bih se na tri ključna elementa. Dakle, prvo, falsifikovanje činjenica o istoriji i identitetu, dakle, o istoriji Bosne i identitetu Bošnjaka. Zatim bih prešao na ključnu i neuralgičnu temu koja je izvor nesporazuma drugih sa nama, ali i mnogih Bošnjaka samih sa sobom. Tema takozvane, to apsolutno stavljam u navodnike, takozvane islamizacije. Odmah da objasnim da ne bi ostalo zasad nejasno, a vratit ćemo se na to. To je čak okosnica mog izlaganja, jer mi se čini u dijagnosticiranju problema koje drugi nameću Bošnjacima u ovim područjima. Pripadnost islamu je na prvom mjestu, kao negativni prefiks, kao nekakva stigma. To je ostavilo dubokog traga i u bošnjačkoj istoriji. Mnogi vidni i umni Bošnjaci prihvatili su tu stigmu, taj žig, kao da je žig sramote, a ne žig ponosa. Kao da je sramota bilo primiti posljednju i treću riječ Božju. I govorili su o svojim krivicama, o toj turskoj krivici, o krivici što su prihvatili islam. Tu je ključna poenta
po meni, čitavih ovih nesporazuma i kako god mi njih tumačili sociološki, antropološki, istorijski, u stvari energija, negativna energija koja se fokusira prema Bošnjacima, uvijek primarno računa sa tim faktorom. I uvijek su u prvom planu upravo elementi islama u identitetu i kulturnom i intelektualnom i mentalnom i tako dalje, identitetu Bošnjaka koji su prožeti islamom. A kažem, navodna islamizacija, jer prvo, zato sam rekao, preći ćemo i na to kasnije, mora da se podnese jedan definitivan, jasan istorijski izvještaj o tome da prisilne islamizacije nije bilo, odnosno da nju ne potvrđuje ni jedan jedini dokument. Istorijski dokumenti o kojima su mi govorili neki prije 20 godina, 91. druge na nekim simpozijumima, do danas se nisu pojavili, mada su mi obećavali da ih imaju. U vjeri nema sile. El Bekare, 256. sura. I ne prisiljavajte ih na vjeru. I ne tjerajte ih da vjeruju u ono u šta vi vjerujete. To je okosnica države koja je na ovim prostorima bila zapravo islamska država i koja nije ni u jednoj jedinoj činjenici provodila politiku islamizacije, doći ćemo na to. Dakle, islamizacija prije svega je, kako da kažem, proces koji podrazumijeva dvostrukost aktivnog i pasivnog činioca. Podrazumijeva onog koji islamizira i onog koji je islamiziran. Toga nema. Prihvatanje islama je aktivni čin onoga koji kaže šehadet svojom dobrom voljom u prisustvu svjedoka. I nema pritiska i nije ga nikada bilo i do danas ni jedan jedini dokument o prisilnom islamiziranju nije podnesen naučno validno niti argumentovan ni u jednoj od knjiga ili studija koje danas, da kažem, jesu u opticaju u naučnoj literaturi. A upravo iz toga se vrši onaj najdublji osjećaj nekakve krivnje. Zato ću se na tom momentu zadržati nešto duže. Onda prelazim na problem jezika, koji je isto tako jedna nevjerovatna manipulacija. Ako je toliko jasno, evidentno, u prilog Bošnjacima i činjenici da je bosanski jezik lingvističko jezgro iz kog su izvedeni srpski i hrvatski, što ću pokušati također da argumentujem činjenicama. I onda ću pokazati, dakle, da u svjetlu produciranja, sistematskog produciranja falsifikovanih činjenica koje treba da pokažu Bošnjake u krajnje negativnom svjetlu, dakle, da forsiraju tu negativnu liniju stvaranja stereotipa koji se vezuju za njih kao za najinferiornije stanovnike Balkanskog poluostrva. U stvari, kad se to eliminiše, onda proizilazi iz toga ovaj vrlo jasan, svijetli, suvereni lik Bošnjaka kao moralne paradigme. Ali ja ga gotovo vidim, tog Bošnjaka koji, ako bi vidio sebe onako kako ga ja vidim u svjetlu istorijskih činjenica, prosto mislim da bi mu došlo nezgodno. Da bi se osjetio kao da je gol, osvrtao bi se koga gleda. Izgledalo bi mu nekako da je sasvim nedolično da on bude gord. Izgledalo bi mu kao da neko na njega treba stalno da viče i on stalno da se osmijehuje kao snishodljivo. Jer je ta tradicija u stvari proizvela jedan zaista veliki pritisak na Bošnjake. Ali to mora prestati i zato sam počeo sa onim. Moramo shvatiti da za Bošnjake zaista bez promocije Bosne u centralni motiv, u kauzu, u ono što je gravitacijsko jezgro našeg postojanja, Bošnjak zaista nema pravi razlog zbog kog bi vrijedilo živjeti ni mrijeti. Proizvođenje negativnih stereotipa o Bosni i Bošnjacima, sistematski planiran projekt koji traje eto oko 180 godina, 170. I da ne jenjava nimalo. U njemu postoji samo pulsiranje, ponekad malo oslabi,
i onda se intenzivira. Recimo, jedan od vrhunaca je dostignut oko 1930. godine. To nije samo prošli vijek, to je prošli milenijum. Mi imamo rijetku privilegiju da živimo kroz 2 milenijuma. Prethodnih 1000 godina i sljedećih 1000 godina neće niko moći živjeti kroz 2 milenijuma. Ali svejedno kažem, oko 1930. je bio 920. do 930. u toj deceniji vrlo intenzivan taj, gotovo do eksplozije doveden proces proizvođenja negativnih stereotipa u Bosni i Bošnjacima. Vrlo sistematski. Sa nedvosmisleno jasnom namjerom i odlično organizovan. I medijumski, i argumentacijski na nivou falsifikovanja činjenica, ali vrlo vješto. Da bi, recimo, jenjavao negde oko 60-ih i malo 70-ih, ali u 80-im je opet buknuo praktično još jače, da bi doživio krešćendo od 92. do 95. kao što znate. I ne jenjava i dalje. Dakle, u svojoj čuvenoj besjedi iz 1882. godine održanoj na Sorboni, slavni Ernest Renan je formulisao jednu ocjenu koja je očigledno univerzalno, tako da se kaže, primjenljiva, da ne trošim velike riječi da kažem istinita, ali primjenljiva na svaku nacionalnu istoriju. Prema Renanu, namjerno pogrešno tumačenje sopstvene istorije i pritom i njeno falsifikovanje predstavlja suštinski dio stvaranja svake nacije. U periodu, dakle, stvaranja modernih nacija, to je taj period, negdje 19. vijek, taman period koji se poklapa sa proizvođenjem negativnog stereotipa o Bošnjacima. Falsifikovanje nacionalnih istorija kao esencijalni moment kreiranja sopstvene nacije, odnosno mita o sopstvenoj naciji, jeste zaista univerzalna evropska činjenica. Tu ide dotle da je jedan Erik Hobsbawm, na primjer, predložio, uvjeren nakon evidencije koju je vidio, da nijedna nacionalna istorija u svijetu, ni u Evropi, nije izuzetak. Predložio da se te istorije i ne računaju kao naučni radovi, da se nijedna nacionalna istorija ne usvoji kao naučni rad, nego da se tretiraju kao mitološke tvorevine, sa manjom ili većom književnom vrijednošću. Međutim, u svim tim iskrivljavanjima i falsifikovanja istorije, apsolutno najveće, najbeskrupuloznije, najupornije falsifikovanje istorije počinjeno je upravo nad istorijom Bosne i Bošnjaka. To su učinili prije svega srpski autori u ime stvaranja svoje nacije, dakle stvaranja mita o svojoj naciji, daleko preko okvira njenog stvarnog prisustva. To čine svi. To čine svi. I ako bismo trebali nekoga osuditi, onda trebamo osuditi bošnjačku historiografiju što nije pokušala stvoriti sličan herojski falsifikovan, esencijalno iskrivljen mit o sopstvenoj istoriji da bi afirmisala sopstvenu naciju. Dakle, ovdje ja njih ne kritikujem zbog postupka. Ja ovdje kritikujem njih zbog sistematskog nastojanja da taj postupak ne prestane nikada dok god postoji jedan jedini Bošnjak i dok god se spominje ime Bosne. Jer ono o čemu govori Renan i što spominje Hobsbawm i drugi istoričari, to je završeno. Sa drugim nacionalnim istorijama ta je priča završena i odnosi se samo na one periode kad je ona u toku 19. vijeka konstituisana kao takva. Ali kritika, negativno prikazivanje Bosne, Bošnjaka i bosanske i bošnjačke istorije od strane srpskih historičara ne prestaje do danas. I u tom smislu je ona očigledno više nego samo u funkciji stvaranja nacionalnog mita. Više nego samo ta ekscesivna doza patriotske mitologije. Ona ima cilj. I taj cilj su, nažalost, upravo Bosna i Bošnjaci. Pritom je ta produkcija od strane srpskih historičara i nekih hrvatskih, naravno, i jezičkih teoretičara i tako dalje, primarno ću se zadržati sada jer prosto vrijeme ne dozvoljava širi ekspoze, to je prvo, a drugo zaista daleko ubojitija i po posljedicama
žešća za Bošnjake jeste ova srpska. Pa bar o njoj da progovorimo kroz nekoliko primjera, par riječi. Pokazala je, kažem, izuzetnu širinu angažovanja svih svojih, da kažem, ljudi, svega onoga što je, kako bih rekao, bilo Peru ili što je još uvijek peruvično i u lažima spretno. Jer zaista to jesu primarno vrlo vješte i vrlo dobro smišljene laži i često književno, estetski snažne tvorevine, nesumnjive vrijednosti. To samo komplikuje problem. Jer sa lakim, providnim lažima i površnim tekstom niko se i ne bakće. Ali vidi se da je snaga tih falsifikata o Bošnjacima tolika da se i danas veliki broj Bošnjaka, čak i ozbiljnih teoretičara, ne može osloboditi te gravitacione sile i troši godine i godine na to da analizira šta je rekao ovaj ili onaj srpski istoričar ili književnik o nama Bošnjacima. Moram reći da lično smatram da je to nesumnjivo simptom, da kažem, inferiornosti. Nećete naći ni jednog jedinog britanskog istoričara koji se bavi time šta su drugi rekli o Britaniji. Isto tako nećete naći ni jednog francuskog istoričara da se bavi time šta su o Francuzima pisali, čak i Rusi. Oni to ignorišu. Mi živimo s tim. Gotovo da se iz toga ne možemo iščupati. Moramo progledati, moramo otresti to sa sebe, ali to ne može dok ne shvatimo da je to zaista sistematski producirano da zaguši, da izmijeni, da iskrivi, da zaslijepi. Glavni moment koji figurira u srpskoj historiografiji jeste pokušaj da se izbriše bilo koji trag o činjenici da je Bosna ikada bila država i da je ikada bila išta drugo nego srpska teritorija. Drugo, negira se da je tradicija Bosne u stvari mnogo duža već na nivou toponima, od recimo toponima Srbija. Toponim Bosna je daleko stariji, mnogo ranije se konstatuje. Dakle, Bosna je ranije izgradila i duže održala svoju državu od Srbije, konkretno ako hoćete. A hoćemo. Recimo, vidite, kad smo kod toga, evo, jedan mali primjer, da relaksiram malo atmosferu. Jedno primitivno lukavstvo u kom vi izbacite jednu zvučnu rečenicu, plasirate jako preko svih novina, tako se zalijepi, što je rekao Volter jednom, samo ti pljuj na oponenta, jer nešto će se i zalijepiti. A kad samo pljuješ, ono što zalijepi uvijek je samo pljuvačka, to jest neki sram, nešto što on mora brisati sa sebe. Jedno, kažem, primitivno lukavstvo Ćosića, koji je izjavio onu čuvenu rečenicu da je Srbija sve što je dobijala u ratu uvijek gubila u miru. Na to nije bilo dobrog odgovora nikada od nikoga. A malo samo pogledajte činjenice. Kad je to Srbija ikada dobila neki rat? Jer on odmah te prebaci na to da ti, zato kažem, jedno primitivno lukavstvo. Kad je Srbija osvojila Vojvodinu oružjem? Sve je dobijeno u miru. Kad je osvojila Bosnu, čak i ovde, kad je krenula ofanziva, mogla je da je izgubi i da nije došlo do mira, izgubila bi ono što je u početku krenulo da osvoje. Dakle, vidite da jedna jedina izjava, kad se dobro plasira, energično, potpuno vam fiksira misao i vi samo razmišljate, vidi stvarno, u stvari je tačno obrnuto. Sve što su izgubili u ratu dobili su u miru. Postoji još jedan problem koji može da se uporedi sa nekim susjednim situacijama, odnosno narodima. Naime, to tvrđenje da su Bošnjaci ili islamizirani Srbi ili dijelom cvijeće hrvatstva. Dakle, u svakom slučaju da su to bili oduvijek tu Srbi i Hrvati, više Srbi nego Hrvati, i da tu zapravo nikad nije bilo Bošnjaka. U tome je cijeli trik, kao u onoj priči o pobjedama u ratu i porazima u miru, a što je upravo obrnuto, ili dobicima i gubicima. Tako i u ovom slučaju.
nikada ni jedan Bošnjak nije bio ni Srbin ni Hrvat. O specifičnosti te, kao što sam rekao, antropološke, genetske i tako dalje, strukture stanovništva, demografske strukture centralne Bosne, Bosne u cjelini, sa varijacijama, apsolutno ne može se raspravljati jer su argumenti suviše uvjerljivi. Ali šta se desilo? Vidite, problem je da ne ulazimo ponovo u još jednu temu koja je isto tako veoma značajna i daleko od toga da bude riješena, jer se i oko nje lome koplja, što bi se reklo, oko problema bogomila. Bogumili koji mogu biti argument za Bošnjake, a mogu biti argument protiv Bošnjaka i koji se uvijek izlažu nekoj ideološki polariziranoj kritici. Propuštanje, dakle, kroz ideološke neke optičke instrumente koje dovodi do aberacije, do iskrivljavanja slike o tome ko su oni zaista bili, koliko su bili prisutni bošnjačka ili bošnjanska, bošnjani i tako dalje, bosanska crkva. To je tema koja je također vrlo značajna. Ali da se vratimo sada ovome. Dakle, islam je zapravo jedina univerzalna religija. Ja bih rekao transnacionalna, transetička, etnička, transkulturna, ali svakako transnacionalna, to je značajno. Za razliku i od ortodoksnog hrišćanstva i od katoličanstva u hrišćanstvu, koje su izrazito i striktno nacionalne crkve, nacionalno definisane crkve. I one se uvijek konstituišu uz državu. Dakle, kada je i car Dušan odobrio da se proglasi autokefalnost srpske crkve nasuprot odbijanju dozvole iz Carigrada, on je to mogao snagom svoje države da promoviše i promovisao je upravo kao srpsku državu. I to je svugdje tako. Tu je i jeste glavni problem sukoba, recimo, makedonske pravoslavne crkve sa srpskom, što srpska ne da autokefalnost makedonskoj, jer to onda negira samu crkvu. Pravoslavna crkva nije crkva ako nije nacionalna crkva. Ista situacija i sa katoličkom crkvom. I katolička crkva se formuliše, izražava i aplicira kao nacionalna crkva, za razliku od islama. Tako su one automatski stimulisale, u stvari, prelazak u pravoslavlje ili u katoličanstvo, automatski je vodio po liniji autoriteta države, vodio u pripadnost zapravo državi Srbiji ili državi Hrvatskoj ili državnim institucijama. Odnosno, sada još jedan novi moment, pojedinstvu srodnosti, bliskosti jezika, indirektno je vodio taj proces mnogo lakše kao proces asimilacije. Tako da se zapravo radilo s jedne strane, recimo, ortodoksikaciji ili pravoslavizaciji i srbizaciji, a s druge strane o katolizaciji i kroatizaciji, zapravo bosanskih stanovnika Bosne. Razumije se da ovim nije dovedeno apsolutno neprikosnoveno pravo svakog naroda i svakog pojedinca da se izražava, da se izjašnjava kako hoće. Ali s druge strane, suvereno pravo svakog naroda i pojedinca znači da se i Bošnjaci imaju pravo izraziti apsolutno neprikosnoveno i suvereno kako oni žele. Šta je sada ovdje problem? Problem je što onda se vidi da je u stvari realno u svjetlu ovih činjenica ne samo da Bošnjaci nisu Srbi ni Hrvati, nego da je najveći broj bosanskih Srba i bosanskih Hrvata u stvari iz istog demografskog i genetskog materijala, iz istog genetic pool, iz genetskog rezervoara. Dakle, da su zapravo oni Bošnjaci. Ali razumije se, to ne ulazi u njihovo pravo da se osjećaju ili izjašnjavaju kako hoće. No, činjenice su vrlo jasne. Suprotno se nije desilo nikada. Bošnjak zapravo može da se izjasni Hrvatom, ali taj postupak se vidi. To je rentgenski, istorijski rentgen to registruje. Dakle, šta ovo pokazuje nama u svijetu, što sam rekao, nekih susjednih primjera? Imamo primjer Makedonaca. Kod njih je jedinstvo religije, uglavnom pravoslavne, ima, razumije se, i muslimana, ali primarno je to ortodoksni, odnosno pravoslavni hrišćanski model. S jedne strane,
isključio mogućnost posebnog uticaja sa Bugarskom i Srbijom, jer su i Bugarska i Srbija isto tako pravoslavne države. Ali je jezičko jedinstvo omogućilo, ili bliskost jezička, omogućila proces asimilacije. Tako da se zapravo i makedonski identitet lomio između jedne bugarofilske i srbofilske varijante i u nekim elementima, to se vidi i danas, iz olako uzimanih oko 100.000 pasoša bugarskih i tako dalje. Dakle, tu imate specifičnu situaciju koju je istorijski pod pritiscima susjeda teško izdržati, posebno ako si i brojčano i po snazi slabiji, postoji želja da budeš uz nekog jačeg, kom se diviš i kog osjećaš bliskim. Postoji psihološka pozadina tog procesa, identifikacije sa nekim, postoji, razumije se, i vrlo snažan sistem motivisanja takvih osjećaja kroz propagandu, kroz različite privilegije i tako dalje. Ono što bih ja sada posebno htio da izložim u detalje sa vama, to je ono što sam već najavio u neku ruku, s tim što prije toga hoću još samo da kažem jednu, dvije riječi o ozloglašenoj politici Benjamina Kalaja. Ovo ozloglašenoj stavljam u navodnike. Naime, kao što vjerovatno znate, Benjamin Kalaj, namjesnik za Bosnu, direktno se odbacuje i kritikuje u svim njegovim ključnim odlukama vezanim za Bosnu i Bošnjake, optužujući ga, dakle, to se motiviše time što ga optužuju da je nastojao, citiram, osujetiti aspiracije Srbije i Hrvatske promovisanjem navodne posebnosti velikog naroda, on to često govori, veliki narod Bosanaca ili Bošnjaka i slavne istorije Bosne. Ali pogledajte sad šta to znači. Mi odmah odbacimo Kalaja, jer eto, on je htio u stvari samo da spreči Srbiju i Hrvatsku da realizuju svoje aspiracije na teritoriji Bosne. I prema tome treba ga otpisati. Ali u stvari ova rečenica, samo drugčije pročitajte, znači upravo ovo. To je isto kao da kažemo da je autentičnost velikog naroda Bošnjaka, odnosno Bosanaca i slavne istorije Bosne, namjerno zataškavana, brisana i negirana, da bi se opravdala inače sasvim neosnovana hegemonistička politika i pretenzije Srbije i Hrvatske na ovu teritoriju i na ovaj narod. Dakle, vi ga odbacujete i kažete zato što je hteo da vas istakne kao da postoji. Pa vi ga, u stvari, nećete upravo zato što on afirmiše nas, i on afirmiše činjenicu našeg identiteta. Prema tome, jednako tako je bilo i sa jezikom. Bosanski jezik, samo da podsjetim, 1631. je prvi rječnik bosanskog jezika. To je činjenica, to je skoro 200 godina prije Vukovog rječnika. Lično ja imam jedan dizionario di lingva bosnijaka, talijansko-bosanski rječnik iz 1678. Kroz svu istoriju Osmanli Devlet, to jest Osmanlijskog Commonwealtha, ja bih rekao, jer u stvari Devlet znači to zajednica naroda bazirana na Miletu kao konceptu, dakle ono rimsko populus quae romanus, dakle svi su jednaki u jednoj ravni, toliko što su državljani. Taj koncept u stvari pokazuje da bosanski jezik in continuo postoji sve dok nije zakonski zabranjen, i to je jedini slučaj 1907. kad je umro Benjamin Kalaj, zabranjuje se na pritisak upravo hrvatske i srpske vlade bosanski jezik, jer će navodno dovesti do trvenja. Kakva je sad to treća zajednica? Ta treća zajednica tu govori taj jezik mnogo duže i mnogo čišće, i tu je jedan element koji je vrlo značajan. Naime, vidjet ćete da je poznavanje književnog kodifikovanog jezika i u Srbiji i u Hrvatskoj proporcionalno sa udaljenošću od Bosne. Što bliže Bosni, oni ga bolje govore. Što dalje od Bosne, oni ga ne samo gore govore, nego ga ne znaju. Ne samo da ga moraju učiti, oni ga nikad ne nauče dobro. Dakle, uz Drinu, nije slučajno ni to da je Vuk Karadžić iz Tršića, to je Loznica, to je Bijeljina, to je 7-8 kilometara od Drine, to je Mačva, to je Bajina Bašta.
Tu se govori dobar jezik. Uz Unu također se dobar jezik govori. I u Savu. Ali pogledajte Pirot, Leskovac, pa ćete vidjeti to što se govori nije srpski književni jezik. Pogledajte Niš. Kako dalje idete od Bosne, taj jezik se sve manje govori. Odnosno sve iskrivljenije. I oni ga zaista nikad ne nauče, osim oni koji su sistematski školovani i rade na tome. Taj jezik je sasvim drugi jezik. Daleko različitiji, recimo, nego što je razlika ovih književnih jezika. Šta to govori? Govori o tome da, recimo, i Vuk Karadžić nije napravio rečnik srpskog jezika. Samo ga pogledajte faksimil ako nemate izdanja reprint originala. To je rječnik. I tamo su pojmovi ili termini čovjek, ne čovjek, nema nigde čovjeka. I mlijeko, nigde mleka. I lijepo. I čitava gramatička struktura je skroz zapravo ona koja se u Bosni govori. Pogledajte isto tako Zagorje ili Dalmaciju i vidjet ćete da to sa hrvatskim književnim jezikom nema nikakve veze. Pogledajte Humačku ploču koja je negdje kraj 9. početak 10. vijeka i koja je po nekima čak najstariji autohtoni tekst ovdje na ovim prostorima, jer naravno bilo je rimskih i još ranije grčkih. Autohtoni. Bosna ima svoju Arebicu, Bosna ima svoju bosansku renesansu, Safet Bešlagića. Bašlagića, da. Čazima Musu Čatića, ima Edhema Mulabdića, ima ljude, dakle, koji jasno pokazuju da je taj jezik u stvari jezik koji nije učen ni od Srba ni od Hrvata. Upravo je obrnuto. I hrvatski je kodificiran na osnovu modela čije je jezgro u stvari bosansku u Bosni. Sada zvati jedan jezik srpski, zašto? Nije to jeste neuobičajeno, mi smo se zaista odvikli, pogotovo ova generacija kojoj ja pripadam. Ali kad vidite u svjetlu činjenica da je to jedini jezik koji je zakonom zabranjen, suspendiran, čija upotreba kao termin nije bila dozvoljena na čitavoj teritoriji na kojoj se to zakonodavstvo odnosilo. I kad vidite da je taj jezik imao svoj rečnik, da je kroz svo vrijeme onog što sam nazvao Osmanli devlet, Osmanlijskog Commonwealtha, u stvari oficijalni diplomatski jezik na ovim prostorima bio bošnjakča, ne srpča, što prikazuju bez ikakvih dokumenata srpski istoričari. Bosanski jezik je bio diplomatski jezik za ovaj prostor. I to je izbrisano i nama je čudno govoriti, sad to ispada nekakvo sitničarenje i cijepidlačenje. Dobro da je srpski, ali zašto, ako je sitničarenje, ako nije bitno, zašto smeta sagledati to da se ovaj jezik ovdje govori svugdje isto, uz neke akcentološke razlike, da ga od Bihaća do, šta ja znam, Goražda, zapravo ne treba učiti nijedno dijete iz knjiga, nego ga govori sa majčinim mlijekom, tako reći, ga posiše. Prema tome, mnogo prije bi se moglo reći da su u najmanju ruku kodificirani književni jezici srpski i hrvatski zapravo istočna i zapadna varijanta bosanskog modela lingvističkog, što je apsolutna činjenica. Ali opet to nije pitanje primata, to je prosto pitanje slobode. Zovi ga svakako ti kako hoćeš, ali ne osporavaj meni posebno što činjenice idu meni u prilog. Nećemo osporavati, neka je takav, ali šta je čudno u tome da jedan narod ima svoj jezik? Posebno što taj narod sa svojim jezikom, kao što vidite, jeste bio izvor inspiracije za tu lingvističku kodifikaciju jezika dva susjedna naroda koji sada ne daju tebi da zoveš svoj jezik svojim jezikom. I u tom smislu samo jedna mala digresija koja je inače dosta značajna i bila bi za neki okrugli sto možda prihvatljivija za diskusiju, replike i tako dalje. Postoji diskusija u hrvatskoj i srpskoj savremenoj lingvistici u kojoj se insistira da ako se već mora zvati neka se zove jezik kojim govore Bošnjaci, kao što insistira Republika Srpska u dokumentima, ili bošnjački jezik kao što insistiraju hrvatski lingvisti, nikako ne bosanski. Upravo zato da se ne bi priznala nacija i teritorija, da se ne bi eliminisao srpski i hrvatski na ovim područjima kao nekakav izvoran i autohton jezik, ali nije, to je izvoran srpski koji govore i srpski
odnosno bosanski Srbi i bosanski Hrvati, praktično na isti način kao Bošnjaci. Prema tome, i oko jezika treba potpuno jasno i suvereno pokazati da je naš jezik bošnjački, bosanski, ja sam mnogo više za to da to bude bosanski jezik, čak ne mnogo više nego isključivo za to da bude bosanski jezik, a ne bošnjački, jer to jeste taj jezik, da je to nešto na što se trebamo potpuno naviknuti. Da ne treba biti nimalo čudno kad kažemo bilo gdje u Beogradu ili u Zagrebu da mi govorimo bosanskim jezikom. Zašto hrvatskim ili zašto srpskim ili zašto srpsko-hrvatskim i hrvatsko-srpskim. Najvažniji moment, najkonvulzivniji, kao što sam rekao, onaj koji je nama zadao s jedne strane najviše problema u očima naših susjeda, ali rado vjerujem i donio nam najviše svjetla istine kao narodu, jeste ta priča o primanju islama. O onome što sam rekao da nije registrovan ni jedan jedini dokumentovan, validno dokumentovan istorijski podatak prelaska, prinudnog prelaska, odnosno islamiziranja na ovim prostorima. Mogu odmah da dodam jednu, dvije činjenice. Prvo, recimo u Indoneziji koja ima oko 225 miliona stanovnika, oko 205 miliona su muslimani. Tamo nije nikad bilo ni otomana, ni Turaka, ni pritisaka, izmišljenih ili stvarnih. Prelazili su ljudi pod uticajem vjere da je i sjaja, tako reći, treće i posljednje Božje riječi ljudima. Primjerom ljudi koji su dolazili da trguju, misionara i tako dalje, svjetlom koje je izviralo iz njihove početne vjere, kada su se pridržavali vjere. Taj primjer je privukao mnoge u Indiji, mnoge u današnjoj Maleziji, na Sumatri, na Borneu, na Javi, čak u Kini i tako dalje. Nigdje tu nije bilo vojnih pritisaka ili priča o vojnim pritiscima, jer tu pa ne mogu nikako da se povežu ni sa nabijanjima na kolac, ni sa mučenjima da se pređe u islam. Drugi podatak, samo razmislite ovako, da je postojala bilo kakva državna politika i za turcizaciju, a to svakako nije, i za islamizaciju, jer inače Turci su bili uvijek manjina. Pri kraju postojanja, dakle negdje oko 905. kad su već reducirali svoju teritoriju, Turci su činili svega oko 7% stanovnika svoje države. A u nekim trenucima kad su bili imali 24 miliona kvadratnih kilometara teritorije, išli su ispod 3% ukupnog stanovništva. I nikada nisu turcizirali druge. To je vrlo zanimljiv podatak i jedinstven u istoriji. S druge strane, pritisaka, da nije bilo pritisaka, vidite iz toga da kad je ta imperija na ovim teritorijama, posle 526 godina propala, jedini slučaj u istoriji posle 526 godina, da su svi pa i najmanji narodi ostali sa svojim jezikom. Crnogorski ili bosanski, makedonski ili srpski, grčki ili bugarski. Sve su te države bile stotinama godina u sklopu Osmanskog carstva. Da su sve zadržale svoje hramove, svoju religiju, svoje škole. 905. godine u okrugu Solun i kombinovano sa Skopskim, dakle baš taj dio, južni dio Balkana. Oko 30% svih škola su bile turske, a 70% su bile neturske. Bugarske, srpske, grčke, jevrejske. Dakle, to je jedinstven slučaj da je postojala bilo kakva državna politika i da mi treba da se sramimo, onaj negativni stereotip, poturčili se, popustili pred pritiskom, bili prevrtljivi, lakomi za nekakve privilegije, dok su ovi junački i herojski izdržali. I zato nam oni sad imaju pravo i odbaciti naše nekakve pretenzije na ovu teritoriju. Vi ste izdajice. I imaju nam zato sada reći vi uopšte i niste naši. I imaju zato pravo i progoniti nas i izlagati genocidu. To je ta izopačena, ali u osnovi to je ta logika. Pogledajmo malo, da je postojala takva politika i da je zaista bilo tako prvo. Neka je to išlo sa 1% godišnje, a tako moćno carstvo u samom početku sa 1% godišnje da prevede u islam, da je to bila politika, to je gotovo smiješna proporcija, ali da je bilo 1%.
za 100 godina svi bi bili muslimani. 100%. Međutim, ni posle 526 godina broj nije bio nad 50%. Ni u jednom trenutku. Dakle, to znači 500, kad idete, a nije došlo ni 50%, to je ispod 0,2% godišnje. Zato nije čudo da i zbog ovoga nema nikakvih dokumenta. Šta ćeš registrovati? Posebno ne o masovnim prisiljavanjima, ali ni o jednom jedinom prisilnom. Drugi vrlo zanimljiv podatak. Uvijek se govori o uzrocima prelaska na islam, odnosno islamizaciji i uzrocima koji su jedne naveli da pristanu na to. Pogledajte, naučno, validno, nema smisla ni jednu temu, ni u psihologiji, ni u psihijatriji, ni u, šta ja znam, sociologiji, ekonomiji, antropologiji, realizovati parcijalno. To jest, ako neko u političkoj anketi glasa za osobu X, a drugi je protiv njega, onda morate obojicu pitati zašto si ti za, daj mi tvoje razloge, zašto si ti protiv, daj mi tvoje razloge. Interesantno je da ne postoji ni jedna jedina studija u kojoj se ispituju razlozi zašto ovi nisu prihvatili islam. Postoje samo zašto su ovi prihvatili islam i to potpuno iskrivljeno. Međutim, ako su neki imali razloge da prihvate islam, onda su valjda neki imali razloge da ne prihvate islam, posebno u situaciji u kojoj je to slobodno. Ostavljeno je vama, ljudi, ko hoće neka mijenja, ko hoće neka ne mijenja. Iz toga proizilaze neke posljedice, ali mi vas ne teramo. Znajte šta je, pa kako vi kažete. Dakle, moja teza je da bi se morala i ta napisati istorija, jedna velika kontraistorija Bosne. Kontra u smislu kontra svih postojećih istorija, posebno onih koje falsifikuju i stvaraju negativne stereotipe u Bošnjacima, upravo na falsifikovanju činjenica. Mora se pitati o razlozima onih koji nisu prihvatili, koji su rekli ne islamu. Daj da vidimo to, jer prinude nije bilo, to smo raščistili, to je sada apsolvirano. Sad jedan hoće, a drugi neće. Da vidimo šta dobija onaj koji hoće, da vidimo šta dobija onaj koji neće. Prije nego što pređem na ovo, moram reći da ja lično smatram, u striktnom smislu se ne može govoriti o nikakvim uzrocima konverzije vjerske, dakle, bilo islamizacije ili prelaska u bilo koju drugu vjeru. Nema uzroka, jer uzrok u striktnom metodološkom smislu je jedan postupak koji uvijek i nužno dovodi do određenog drugog postupka, pri čemu je prvi uzrok, a drugi posljedica. Ovaj zvuk. Uvijek, ako jednom ne bi proizveo ovaj zvuk, bilo bi sumnjivo da li je ovo uzrok. Vi ne možete nikoga natjerati da promijeni vjeru. Kako god ga pritiskivali, on može da izabere smrt i da kaže neću da prelazim. Prema tome, treba odbaciti svaku priču o uzrocima islamizacije, prvo o islamizaciji generalno, a zatim o uzrocima islamizacije. I treba umjesto toga govoriti o motivima prihvatanja islama. I sada najvažnija činjenica. Prihvatiti islam značilo je, ako si još u snazi, ići u vojsku. I paša i subaša, čak i sultan su išli u vojsku. Postoji jedno malo sociološko istraživanje koje pokazuje baš na osnovu ovoga da recimo nijedan senator Sjedinjenih Država nije poslao svog sina u zalivski rat u Iraku, još manje u Afganistanu. I upravo ta studija pokazuje kako se to mijenjalo i kroz feudalno vrijeme i posebno u islamskom svijetu u ono vrijeme srednjovjekovno. Kada se išlo u rat, apsolutno. Najkraći period služenja vojnog roka je bio 8 godina. Često je bio i 15 godina. Turska je stalno ratovala, to je ratnička, nomadska, koja se širila od prvobitnih 120.000 kvadratnih kilometara do nevjerovatnih krajem 17. vijeka 1684. 24 miliona kvadratnih kilometara. Pritom se ovdje nije ratovalo. Ovdje je bio taj Pax Otomanika. Nego se odavde odlazilo do Bagdada ili do Arabije, do Samarkanda ili do Ukrajine i do stepa ruskih
i ratovalo po 8 godina. Samo za ilustraciju postoji podatak da je sa područja Sarajeva negde oko 1563. do 1571. za tih 8 godina oko 5600 regruta pokupljeno Bošnjaka i da se posle 8 godina vratilo manje od 400 živih. Preko 94% su izginuli. S druge strane, pokazuju demografske istraživanja da je najveći, da kažem, procenat prirasta stanovništva upravo u ovim regionima u tom periodu ikad registrovan u Evropi i da se odnosi na hrišćansko stanovništvo. Hrišćani nisu išli u rat. Oni su bili oslobođeni vojne obaveze. Istoričari koji to pokušavaju bar relativizovati, jer se to poreći ne može, ukazuju da se plaćala nizamija. Plaćala se, ali ona je u najdužem periodu Osmanlijskog carstva bila po jednom obvezniku vojnom. Za godišnje oslobađanje vojne obaveze je vrijednost jednog janjeta u naturi ili u novcu. I sad ako si ti u snazi, a mala djeca, i treba da razmisliš prihvatanjem u sve one druge probleme, čitave promjene tvog života, da moraš ići u rat 8 godina. I šta će biti sa tvojom djecom? Hoćeš li se živ vratiti? I ko će ih gledati? Pa do činjenice, ako si ti prošao taj vojni rok, a to je bilo negde do 50. godine, pa su ti stasali sinovi, 1, 2, 3 ili 5, svi idu u vojsku. Ko će se vratiti od njih? Onda si morao sebi reći, u stvari, ako je negdje podvig, onda je to kod toga da se prihvati islam, a ne da se ne prihvati. Ako se moglo birati samo onaj koji je duboko osjećao potrebu za prosvjetljenjem, mogao je da pređe preko svega što je inače moralo da mu se desi kad prihvata islam, posebno sa odlaskom u vojsku, sa vojnim rokom, za sve sposobne muškarce, bez izuzetka, na zvanje i na poziciju i bogatstvo. Onda je jasno da je u stvari snaga tog uvjerenja i podviga duhovnog zapravo bila da se prihvati islam, ne da se ne prihvati. Pritiska nije bilo. Danas govoriti o tome da nije bilo islamizacije gotovo kao da čovjek priča da sunce ne sija i da kiša ne pada. A zapravo kiša bi pala, ali ne mere, sunce bi sjalo, ali ne mere, jer Ibrahim bega vezanog vode. Vezivali su Ibrahime ovim činjenicama, Ibrahim begove i sve Ibrahime. I izmišljali su im te priče o nekakvoj prinudnoj praksi prevođenja u islam, a zapravo su njih, ako ne na kolac nabijali, na krst razapinjali sa ovim izmišljenim pričama. Imate tu praksu koja produžuje u savremenoj historiografiji srpskoj, recimo Bataković, vrlo poznat, istaknut istoričar, ili Radovan Samardžić, koji čak se smatra vodećim srpskim savremenim istoričarom. On direktno, zapravo oba dvojica, ali posebno Samardžić, odbijaju da se uopšte mogla desiti jedna jedina promjena vjere bez prisile. I ne daju ni jedan jedini podatak da se to igdje desilo sa prisilom. U istoriji srpskog naroda apsolutno se smatra da, to je Radovan Samardžić, smatra da je prelazak u islam bio vršen samo nasiljem ili prevarama. I nema nigdje ni jednog dokumenta koji bi uputio bilo na prevaru, bilo na nasilje. Međutim, priča postaje jasnije kad se pogleda da se ove teorije okreću i prema Makedoniji i prema Kosovu u vremenu u kom se više nije moglo očekivati nekako dalje širenje, nekakva ekspanzija Srbije na druge teritorije. Tako je producirana priča da su u stvari, mada smo vidjeli da Kosovo de facto, istorijski kao dio državne srpske teritorije, to nije nikada bilo od 1389. Jer čak i u onom kratkom interregnumu od 1991. 2. do raspada takozvane Jugoslavije, koju su činili samo Srbija i Crna Gora, to se ipak zvalo Jugoslaviju, ne Srbiju. A otkad se zove Srbijom, Kosovo tu nije više u tom sklopu. Producirala se priča o tome da su u stvari
Albanci imali dogovor u 17. vijeku sa Turcima. Mi ćemo preći u islam, a vi nama dajte Kosovo. Pa su jedni i drugi održali riječ, začudo. Obično su jedni i drugi vjerolomni u tim istim mitovima. Dakle, Albanci su prešli u islam, a Srbi su morali da se povuku pred njima jer su Turci davali silom zemlju Albancima. Slična priča se gradi i oko Makedonije i glavni argument je u stvari da su svi to nekada bili Srbi, i Makedonci, i Bošnjaci, i Hrvati čak, odatle ona priča o Karlobagu i Virovitici. Sve su to pokršteni Srbi, negde katolicizirani, negde islamizirani. Ali oni koji su prešli u drugu vjeru, bilo katoličku, bilo islam, svi oni su izgubili pravo da budu Srbi. A mi koji smo izdržali herojski, taj mit inače izvanredno rasvetljava nekoliko savremenih historičara u detalje, i to je nešto što ohrabruje. Dakle, počinje se kritički razgovarati o tim mitološkim fantazmagorijama, a ne činjenicama. Zapravo se iz toga izvodi zaključak da sve te teritorije objektivno pripadaju Srbima, današnjim nasljednicima onih herojskih koji su odolili pritiscima i nabijanjima na kolac, a da ove druge treba ili protjerati ili islamizirati, odnosno prevesti u vjeru predaka, i o tome se ne govori ništa. Posebno u 19. vijeku vrlo raširena praksa prinudnog prevođenja u hrišćanstvo muslimana od Plava pa do Beograda. Tako, Užice, mnogi regioni. Ali dobro, znači u tome procesu u stvari se hoće pokazati da je srpsko pravo na teritorije, i to je glavna priča ovih mitova, neosporno jer su samo oni izdržali biti ono što jesu, ovi drugi, iako su svi bili Srbi, obrukali su naciju, tako reći. I sad više nemaju pravo, mogu biti, kako da kažem, pod kiriju tu. Ne mogu biti zaista sopstvenici te teritorije ili moraju priznati tu istorijsku grešku. Taj projekat, koliko god izgledao naivan i jednostran, prosto proziran, u stvari je direktno osnova istorije koja se i danas piše u lektiri. Moj osjećaj je da bi se što prije moralo na čitavom regionu Balkana apsolutno sistematski izbaciti iz upotrebe čitava ta mitološka, kao što sam rekao, izmišljotina ili fantazmagorija o nekakvoj islamizaciji. Jer iz nje se generiše sav onaj negativni osjećaj nekakve superiornosti jednih i nametanja krivnje i razvijanja osjećaja inferiornosti drugih. Naprotiv, kao što smo vidjeli, u svijetu istine zapravo je situacija upravo obrnuta. Trebalo je mnogo više moralne snage i mnogo više žrtvovanja da bi se prihvatilo to, posebno što nije bilo prinude. Međutim, ne smije se izvući ni taj zaključak. Ne smije se sada preokrenuti pa se prebacivati njima, možda bi trebalo. Ali se to ne smije učiniti iz razloga koji su univerzalne prirode. Jer ipak se na zlo i nepravdu ne treba odgovoriti zlom i nepravdom, a u ovom slučaju dovoljno je odgovoriti istinom. Međutim, iz svih naših školskih pomagala, iz literature, književnosti, posebno medijuma, televizije, filma, te stereotipe treba izbaciti. Kad se to pogleda, onda se vidi, kao što sam rekao, da se u stvari sudbina nas Bošnjaka bitno vezuje za našu primarno, našu autentičnu samosvijest. Mi moramo znati ono sa čime sam počeo, da zaista niti imamo zašta pravo živjeti, ni zašta pravo mrijeti, ako ne shvatimo ko smo i da je Bosna u stvari država, zemlja, teritorija, područje na kom su se Bošnjaci zaista konstituisali kao identitet. Znate kako je? Ne treba silom, jer onaj koji ima u ruci čekić, on u svemu vidi samo i traži ekser. On bi samo negdje nešto da zakucava. Mi imamo u ruci istinu i činjenice i treba je samo prosvijetliti dalje.
Moralna paradigma jeste po meni duboko rezervisana za Bošnjake. Onoliko duboko koliko je duboko zatrpana ispod pepela sagorjelih historijskih izmišljotina, produciranih laži i već prihvaćene priče o nekakvom inferiornom, mentalnom i moralnom karakteru Bošnjaka. Dakle, Bošnjaci moraju shvatiti, prosto moraju sebe naći, moraju imati s kim razgovarati, gotovo kao da smo već izgubili sopstveni osjećaj za sebe. Niti se prepoznajemo, niti se možemo sebi suprotstaviti. Zato kažem, treba promovisati Bosnu u našu sopstvenu kauzu. Mi nismo prošli ni kroz nacionalnu katarzu, mi nismo sebe realizovali. Mi nismo u tom smislu ni sebe aksiološki, vrednosno izrazili. I to treba biti vrlo jasno, vrlo određeno, vrlo smjelo formulisanje istine o nama, o identitetu jednog naroda koji je bio sistematska žrtva najvećih historijskih špekulacija i zamagljivanja, a koji na to može odgovoriti i treba odgovoriti afirmacijom istine. Eto, to je ono što sam htio večeras s vama podijeliti.